Ni muntu ki? Urugendo rwe kuva Nyamasheke kugera abaye umudozi w'imideli wa mbere mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kumenya amateka ya Turahirwa Moses washinze inzu ya Motion. Turahirwa Moses yabonye izuba mu mwaka w'1991, avukira i Kibogora mu karere ka Nyamasheke, ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Moses ni umwana wa kane mu muryango w'iwabo w'abana batanu. Kuri uyu munsi muri 2025 akaba ari umusore w'imyaka 34 y'amavuko. Mu rusisiro rw'aho i Kibogora niho Moses yarerewe ndetse aranahakurira. Niho kandi yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Uyu musore yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2011, maze muri 2012 atangira amashuri ya kaminuza, aho yize muri kaminuza y'IPRC Kigali. Moses yaje gusoza amasomo ye mu mwaka wa 2015 mu ishami ry'ubwubatsi mu by'amazi, maze ahabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza izwi cyane nka A1. Ubwo yigaga muri iyi kaminuza y'IPRC Kigali, Moses akaba yarambitswe ikamba rya rudasumbwa mu mwaka wa 2014, ndetse bimuhesha umwanya wo guhagararira igihugu mu marushanwa ya ba rudasumbwa ku mugabane wa Afurika, aho yasoje iryo rushanwa yegukanye ikamba ry'igisonga cya kabiri. Moses yakomeje kwiga, maze muri 2021 aza gusoza amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, Masters mu bijyanye no guhanga imideli. Ikaba ari impamyabumenyi yakuye mu ishuri ryigenga ryigisha ubugeni rya Polimoda Fashion School riherereye mu mujyi wa Florence mu gihugu cy'Ubutaliyani. Urugendo rwa Moses mu mideli rutangira akiri umwana mutoya, ntabwo ari ibintu byamugwiririye ngo abyisangemo. Uyu musore yarerewe mu muryango w'inzobere mu by'ubudozi, ni cyane ko na nyina yari umudozi ubizi udashakisha. Mu mwaka wa 2015 ubwo yari amaze gusoza amasomo muri IPRC Kigali, Moses nk'abandi basore bose yagerageje kureba icyo yakora kikamubyarira amafaranga. Mu byo yari yarize yabonaga ibiraka ariko bidahoraho, yijya akimara. Moses nyuma yo kubona ko ibyo yize bitamuha amafaranga ndetse n'umusaruro yifuzaga, yaje kwiyegurira ibyo guhanga imyenda, dore ko byari impano ye ndetse bikaba ibintu yakundaga kuva mu bwana bwe, ariko akaba yarakuze ababyeyi bamubwira ko azakora ibyo yize. Muri 2015 uyu musore yahise afungura ku mugaragaro inzu ye ku giti cye ihanga imyambaro yise Motion. Atangira yari afite umukozi umwe wenyine bafatanyaga. Imyenda ya mbere yahanze yaje kwerekanwa mu birori byo kwerekana imideli bya Kigali Fashion Week mu mwaka wa 2015. Imyenda ye kandi yayimuritse mu bihugu bitandukanye birimo Nigeria, South Africa, Namibia, Ubutaliyani ndetse n'ibindi byinshi. Nyuma yaho Moses amaze kubona ko bitangiye kugenda neza, yaje kwandikisha kampani ye yise Motion mu kigo cy'iterambere RDB. Mu rugendo rwe yegukanyemo ibihembo bitandukanye birimo mu mwaka wa 2019, aho kampani ye ya Motion yahembwe nk'ikigo cyateje imbere ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda mu bihembo bizwi nka RDB Business Excellence Awards, bishimira abashoramari babaye indashyikirwa mu mwaka. Muri 2021 kandi Moses yahembwe n'Imbuto Foundation nk'umwe mu rubyiruko rwitwaye neza muri uwo mwaka, kandi yagiye atwara n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Mu mwaka wa 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Moses Turahirwa washinze inzu y'imideli ya Motion, akurikiranyweho ibyaha by'inyandiko mpimbano no gukoresha ibiyobyabwenge. Gusa nyuma yaho tariki ya 15 Kamena 2023 urukiko rwategetse ko Turahirwa Moses nta mpamvu zikomeye zituma akurikiranwa hafunze, rutegeka ko arekurwa akajya akurikiranwa ari hanze. Ku wa 22 Mata 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwongeye guta muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ku itariki ya 6 Gicurasi 2025 Turahirwa Moses akaba yaragejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, akaba yararezwe n'ubushinjacyaha
icyaha cyo gutunda, kunywa ndetse no kubika urumogi. Umwanzuro w'urubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo urukiko rukaba rwemeje ko uzasomwa tariki ya 9 Gicurasi 2025. Ayo akaba ari amwe mu mateka ya Moses Turahirwa washinze inzu ya Motion waba umenye. Tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Ngiye wakiguteguriye nitwa Jean Paul. Subscribe, like, comment, share. Nubikora uraba ubaye umwe mu banyamuryango babikoze. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.